U ovom klipu dobijaju poz Filip Senpai i Tamasai. Ohajo svima, ovdje vaš seksi srpski Shinigami. I danas radimo još jednu anime recenziju na Soul Eatera ovaj put. Ako se pitate zašto moj glas zvuči ovako, pa ovo je moj otprilike moj normalan glas. Malkice sam nadrkan pa nisam u stanju malkice da ga povisim, ali nebitno da mi pređemo na klip. Da li se isplati da gledate Soul Eatera? U svijetu Soul Eatera ima dosta zloća tih loših sila i zaduženi su Soul Eateri, da ih nazovemo tako, zašto sam zaboravio kako se zaista zovu, da ih ubiju. Jedan partner kontroliše oružje, a dok je drugi partner oružje, on se pretvara u oružje. Poenta jeste da partner koje oružje jeste treba da proguta određen broj duša da bi na kraju mogli da ubiju vešticu i da progutaju njenu dušu, da bi partner koje je oružje mogao da postane oružje koje može srpski Shinigami da ga koristi. Šta pričaš ti, što trguješ, ti normalan čovjek? To vam je kao nekako pravilo koje vas oni ubacuju dok gledate tu prvu epizodu, ali inače priča se najviše odvija između tri grupa, da kažemo Makei Soul, Blackstara i ove koje sam zaboravio kako se zove, bilo neko vreme od kad sam gledao Soul Eater, i između Kida i Liz and Patty. Oko njih se najviše obavija ova priča i svako od njih imaju po neku posebnu priču. Naravno, imaju oni celokupnu priču kad se bore zajedno. Naravno, njihove avanture nisu ni malkice lake, zato što, evo, na primjer, jedan problem kod njih jeste da oni moraju da sakupe određen broj duša i ako zajebu redosled kada će da progutaju ovu vešticenu dušu, onda ništa neće se desiti zato što mora baš po tačnim brojem. Nekih 399, koliko se ja sećam, davno je bilo kad sam gledao ovaj anime. Zato možda i nisam malkice precizan oko toga. Drugi problem jeste to da vešticina duša je mnogo teška da se dobije. Što je pozitivno oko ovog animea? Mnogo pozitivnih stvari postoje, mnogo je smešan anime, imate mnogo dopadljivih likova, priča je vrlo razvijena, svakog lika ćete otprilike shvatiti, ima par likova koji mogli su makice više da budu dorađeni, ali ajde nećemo baš u toliko u detalju da gledamo. Svakako jedan jako dobar anime, zato što ispričava odličnu priču. Mada priča i nije nešto mnogo suviše duboka, ali definitivno kad ga gledate, definitivno ćete se osjetiti zadovoljno zato što ovaj anime nema onih problema koje vi moderni anime imaju. Mane ovog anime, pa ima ih par, ali ima još više ako gledamo baš u detalj. Ja neću da gledam mnogo u detalju ovaj anime zato što mi se mnogo sviđa. Početak i kraj su definitivno više mogli da dorade. Naprimjer, početak, pa kako kažem, nisu morali odmah da prelaze iz jedne grupe u drugu pa u treću, nego su jednostavno mogli da guraju priču glavne grupe Makei Soul, pa su onda kasnije mogli više da opisuju ove druge likove. Jednostavno kad sam gledao ono bio what the fuck, šta je ovo, neki drugi anime. Mislim nije baš tako, ali definitivno želeo sam jednostavno vidim priču kako se nastavlja između Makei i Soul. Mogli su da obrate malkice više pažnju na početku kako će da predstave likov. Što se tiče kraja, nije loš kraj, dobar je, ali definitivno mogao je anime da se završi na malo bolji način. Malkice, nećemo kažemo, ali ima malkice malo bullshita. Kako da kažem, ajde da ne bi spojilo ostalima, ali ajde nekako da razumeju ljudi koji su gledali Soul Eater. Maka nam se malkice pretvara u One Punch Mana na kraju. Ne kažem da je to neka mnogo velika greška, ali definitivno kroz 50 i nešto epizoda mogli su malkice više lepše to da završe. Mislim, znate o čemu pričam. Art style može da bude problem u ovom animeu, ne kažem da je loš, ali kroz nekih delova možete da vidite da uopšte naspram svih ovih glavnih likova nećete vidjeti nešto mnogo oko njih. Svet je ono meh, dok pogledajte samo na primjer ovakvu nekakvu sliku. Vidite Maku i Sola, a sve ostalo nebitno, sine, jebeš ostalo. Jednostavno vidjet ćete samo glavne likove, nema nikakvih side karaktera mnogo. Nema
onih, kako kažem, statista. Ja sam predložio mom drugaru Soul Eater da gleda, ali njemu nije se svideo, ne može da gleda zato što mu art style bode oči. Definitivno, ne znam koji su budžet tada imali, ali definitivno mogli su malkice više da obrate pažnju na, ne samo na glavne likove, oni su super nacrtani, nego su jednostavno mogu da obrate malkice više pažnju i na okolinu. Kao što postoje mnogi likovi koji se meni prosto dopadaju u ovom animeu, zato što su jebeno urnebesni smiješni, na primjer kao ovaj Shinigami koji ja koristim svaki put u mom klipovima. Imate onda i nedopadljive baš likove, neke koji će vam lako sesti na kurac, na primjer ovo i ovo. Ovo nije greška, ali dobro da se napomene. Postoji još mnogo više sitnijih greška kod ovog animea, ali imate da me pitate, dobro jebote, ne moraš baš u svaki sitni detalj. Da li se isplati da gledate Soul Eater? Da, jebote. Zar misliš da bi rekao ne? Ali nešto što bi rekao još više da pogledate, to jeste da pročitate, jeste manga Soul Eatera. To je perfekcija, sine. Zato što manga je 100 puta bolja. Zato što opisuje svaki detalj. Svakako, ovo vjerojatno jeste najbolja manga koju sam čitao. Jedan od najboljih, nije baš najbolji. Ali definitivno preporučujem da pročitate mangu Soul Eater. To bi bilo otprilike to. Hvala što ste gledali, izvinjam se ako sam bio malkice dosadan u ovom klipu. Jednostavno, ne mogu ja ovako da funkcionišem zato što spavam po 2 sata, a imam da učim ko konj. A plus, vreme je fenomenalno, mart i jebeno pada sneg. Znači imam da se ubim, bre. Sljedeći klip koji radim jeste još jedna anime recenzija. Da, imam da guram ove anime recenzije dok ne dođem barem do, 7. epizode, pa ću onda da nastavim na anime kancere. Pa ću onda da šaram opet kao i uvek. Sljedeći klip znajte da neće biti pozdrav zato što ću sad otprilike da pravim, zato što nemam kasnije vremena da pravim audio za klipove. Zato nemojte očekujete neke pozdrave u sljedećem. Naravno, hvala vam to što mi preporučujete anime serije koje da radim recenziju na. Ako niste mi dali neku ideju, slobodno dajte, definitivno ću da iskoristim kad tad. Svakako hvala što ste gledali i mi se vidimo u sljedećem klipu. Sayonara.